dadap asal takil sing kayak ngaung timpal. Dani rago malon don ane kaukna kali ane. Kulo rago kesing tangkel deh. Kang kaban ane ijo alih beno. Nya ya kaukna sing ngadun nu. Aduh, kene nyantet pemuda-pemuda, wih, aib, wih, mau rerot bodi bencingah, nih maro yo, wih, aduh makejang mau udang bersih putih, baju putih saput kuning, wih, kaman bersih, jano daki, aduh, yan subuh. Tenaga muda, apa aja muda aja luung, lebih kreatif, lebih produktif, apa gaya ngal pragat. Oh, makejang nyantep. Nah, nih maro cek acung jempol pan kini semangatnya bergelora maro cek ngal pragat gaya. Apa muda luung? Jempol tenaga muda. Kelapa muda isin es jan, tuh. Jagung muda tamus jan, enak. Jana muda jana. Ijo lakon. Ne mengerana. Aduh yan mone jani. Muda-muda pemekejang pada syarat. Nah, hati-hati nyen cai. Sangkal cangurin cai do ampah. Tadi tume. Sinawa rahasia, sinadiuk. Ingat ngasal bot teket dini. Ingat nunasi copang selamat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ada apa? Maro cang mentas dini duen. Le orang ujak. Aduh, kene lega. Maro, man. Cang mentas dini duen. Ada udang. Ada dang. Bisa ngerti. Mumpung sungi sanadongnya. Udang hilang. Udang hilang. Tini gue. Udang hilang. Hilang. Saya tepuk. Ada, kita mau senang hilang. Kini buat lemu. Kena jangan jalan alin ajak dulu. Kapan sih lu hilang? Tulung alin bareng. Ngerti ngomong. Joy. Udah jatuh. Aduh. Udah jatuh. Udah pasti sama kan. Aduh, meme ratu. Meme. Aduh. Me batis si kedas udang janut. Tawang jang udang. Lemo cicak. Nih, aduh. Dong nakin batis si unyang ini. Kengken itu yang salung nih. Bos segar duen. Terus cepet batis ya nggak sih orang cang lah udang nih borin. Nah ya bertawang. Lu mau jilen kelatang marong melinar man. Pemuda-pemuda deken tonen ke Ada cawari no berapa muda tunun jak genit kene no apa sih no. Jak putih-putih. Wah. Yang sing pijon kokok nih. Akurat ya dane. Kurat ada ane. Kurat. Kene mesti sinawang masalah ubat. Wah,
gelis tangkil paling gusti dengan ada lengklon ciseng tan tangkel kita gentine. awak di tiang ngerah kalian ruwe Kemudian ale klian. ya Jika kemudian seklian. ngerah surat keterangan di tiang malu Keterangan apa le Cina orang lane? ya Keterangan apa? kenten masin mangken ten anu SD pendidikan dasar 9 tahun Oh, kampung kenten ngerah tiang Pak Klian kenten jika ben bersekolah. mana ngelah jenazah sih ki Ijazah. tapi Bidang ada subuh masuk. Oh, kelas 4 boleh kelas 4 lumun petang tiban jadi masuk. ngir tang tiban Kelas udah coba. Tepat kok. sing kelas 1 tang tiban kelas 1 duan tang tiban ini pagah miasa rodo di kelas 1 Nah, Men ngide surat keterangan kan buat dia. kenten Pak Klian ngide tulung jebos nge Pak Klian kemudian dia surat surat keterangan isin tulis isin nang tampal Setempel. nika ampun sin tanda tangan aja atekan nang gitu Betul banget sih. anggo kena masuk sing lah adi anu dak kenten dia Benar betul mulia mulia wajah benar. sing anu panglah jenazah ndak yang kan itu Ijazah. ijazah Oh. Begitu banget kan kliane. iya nah ampun isin tanda tangan ya ada nah ya kenten ampun lengak kesik orang. iya masuk di tiang primo kan bapak sekolah Oh. pak kepala sekolah Oh begitu. itu yang dia surat niki pun sampun komplit dan lengkap kenten itu ya Mau sekolah cita Nggih. bukan di sekolah kengken membuat muni wajah. tapi masuk semang masuk Masuk nggih kelas. nggih di bali aja jenik ya sampe Oh, lego. liu jadi bau nyajak tiang mau jago urus ando bani main ci bani main mau jago urus ngajak cang dok ketau naik ketan kalem je nanti nak kita tiang dan bani karena sajo jago urus lagu ketan Mau sekolah kan nyali negak ampun rapi ketan Woi, itu sebang dia. nggih dalam tiang masa bang jenik yo gopo ketan Begitu. mengetan bless ro bu guru Guru aja nih. nggih selamat pagi anak-anak ketan suat selamat pagi ibu-ibu Selamat pagi anak-anak. Anak-anak itu artinya liu. Iyan ibu-ibu tuh mesti ibu-ibu liu. Ibu-ibu ukut. Selamat pagi ibu guru. Aupun. Kut, selamat pagi Bu Guru Kut. Nah, ibu guru mundur kan. Kentan namun sekarang pelajaran apa? Kentan. Oh, mentah. Suat kentan. Yang Oke, Sekarang pelajaran romatik. Woi, Yang romantik. Penting sih masuk nih. Dia cing cang ben. Bawang sampun gusti kau kan benar. pun urin tiang. Benar. Romatik. Nambah. Matematik. Senjari Yang matik. romantik itu nak sakit tulang. Ulang benar rematik. Nika. Matematik. Nggih mendaging tik entek kanggo dia ampun. Begitu. Ya, baik. Sekarang pelajaran matematik. Matematik. Sekarang jumlahkan ya, kentan. Nulis ibu guru. Seret. 2 tambah 3 berapa? Kentan ibu guru. Kentan tiang 5 dia. Udah lebihan kendaselnya, Bu. Kentan. Jumlahnya. Suat kena melihat dia. Mumpung kentan samping timpal dia mau takon. Pekak. Ada suara cak ngeladan gitu dong. Kakak tapi kakak. Benci orang pekak. Panas pasang dia. Begitu jadi curang mau pekak kencang kan dia. Kedak pasang cal lapor teh ke betalo yang burun ci. Pangal tua cara jang. Maaf Kak kata pun. Begitu lah nasa. Mumpung kata ngejar samping dia orang dia pekak. Nah boleh kata Mani dong buka-buka kencang, dam gitu, cek gitu. Yang pengen tiang Jawa tuh. Kan Bu Guru. Enggak. Siapa nih? Ya, aku udah jumlah nih po. Aduh. Weh, wak gobo ayah sama bapak Bu Guru. Ibu guru mah bapak kan dia. Bingung Begitu buat dia.
Tangan. 2 tambah 3 5 Bu Guru kendan. Oh kendan ya mentul Betul. benar kendan. Betul. Betul. Oh. Kupingnya jauh usah jadi ini yang Gua begitu betul malik je bos. 3 tambah 3 berapa kentan malik? Oh. Kentan yang 5 dia. Ada lebih kena so jumlahnya Bu. Kentan dia. Suat kentan dia. Nah, bapak pemorong kentan Bu. 6 kentan dia. 6. Ya, bagus. Kenyam Bu Guru. Guru kenyam. Ya, bagus. Kentan Begitu. Aduh, dia berpikir Ibu Guru terus kenyam serago pasti Bu Guru jatuh cinta. Lengah. Bu Guru ada nek guru jatuh cinta kan murid sebenarnya. berpikir keras ya. Oh. Jarago ngantian jak Bu Guru kepidane prai murid. Begitu. Embang ngandan. Yen cik orena. Nggih, malih je bosne. Malih tiang oreno. Yen sore. Nggih, don lebih akan asau. Ben mbak hitung 7 tambah 7 berapa? 7. Patuh dicong alih jani atuh. Dicong alih jani anu ini. Pusing yang berpikir. Aduh, yang bang. Ya, kita nih. Ingat yang peka untung atau peka kaji aja peka dia. Kedua kan baca. Anu. Sepenih cili mancil. Penek dia 5 aja saja hitung kang. Aku dah apa? Nenek lantang kene mana? 7 tambah 7 aku dah apa? Tadi ban hijau. Tadi keco jawab nih. Pekak takon dia. Tadi sing megawe kebanyakan Kak. Apa? Net 7 Bang Beno pun nyaman 7. Sing tadi ban hijau. Ada. Badan rematik kan orang gitu. Tuh pemandan rematik. June. Subuh sakit tua, tuh ada sakit Oh, tulang. kentan. Oh, 7 tambah 7 14. Udah tuh 14. 14. So 24 56 itu. Oh, iya. So 2 gini cuma ben anu. Oh, kentan. Oh. Yang hijau 5 amone itu. Malah coba saya nulis yang oreno. Oh. Begitu kan Nulis yang oreno. Ya sekarang tiru ya anak-anak tulis di papan, nulis ibu di papan. Ini apa ada tiang milu nulis dan kenal kan anu lali di tiang tulis masuk petang di Bandung ngejar 5 tiang apa ngadan kene Bu Guru kantan malih ke belakang terus malih ke muka kantan dindang-dindang apa nampak sih dia yang sedang nulis kan kenal kita jemaah 5 nih isi 5 jika isi nggih miek dukun Bu Guru mi mana mi bon Bu Guru amat mi kan anu ramai yo gurun anu gizi 5 ya nelengkong naik turun alasar lengkong naik nah turun naik aduh yang tahan dan Bu Guru kengken sini kengken po sakit po aduh suatu atau Bu Guru yang tahan iki Bu Guru kengken nak kengken po kuluk kamrong dia sing abang kuluk kamrong sekolah nih. Nggih dia beli kuluk jang-jang di kantong ngene kok. Yang lumeh ya bilang. Aduh, apa ramai orang itu. Orang ini lan Utang tiang. Untuk nih teh Cipang Naweng nih. Gelah nak subot di Sarendajo jani. Subot gelah di Sarendangin. Iya Haji mau pika bos ning. Cening ulin jani lakar ngentos tinggi Haji riwekas kebenar. Subot lah madan murah bego. Siro mungkin Matur Pangeran Agung bagus murah bego. Balik Pangeran Agung bagus murah bego. Pangeran Agung bagus murah bego. Mungkin sampun ring gedong baler tiang mana nentan iwang antuk tiang anu mungkin mana becik antuk tiang ring gedong baler tiang Pangeran itu sing cidading urah sing cidading keto kan nggih mana len keto mencari Lagi kau aja mendagang minyak. Iya nanti Haji mau bawa kencang no. Ning ngalang somah. No. Oh,
Cening lah kalau ngentos tinggi haji yang sing dewa merabi, sing dewa tadi ngentos tinggi haji Itu akeh kampung mulai rabi. Ayo kalau musuh kok. sing yang lapanan, kejang memencang bekong. Kan dari mari alek tayar Nah, yang kentan niki sirau mungkin niki semeton ende yang pada kentan Ajan bajang-bajang ini sing kawan jang bol. Dadak tuh. nggih dadi cocok pan kentan mau becek Apa orang ini dadak? ledoh ya Apa orang ini dadak? Nah, itu nak kowe duit. Kita mungkin di kuping jatuh. Eh, Kok gede kan gede. Jadi lemu pongol lupa dari banjir. Jadi mempetau nak dingang nak menyena. Apa benar orang ini dadak? Kengkian benar nih yo. Dingang menyena yo malu. Kon bongol. Cara cai yo. Kilo mau orang Awang-awang. sang kuping kilo mau apa nih kau dane pangeran cing milu nak aji sing dikasih apa ceng bu Masih dengar sih. sing yo sing Iya. Padahal kita kisah orang apa kejar. jiplak-jiplak kan ya jiplak kendan nanti kan Kita aja cang. Kene lan. Ingat sih melali aja. Dini tuan kangin, menik kangin di bumi kuna negara. Itu bajang-bajangnya kelokta jegek-jegek. aduh sami Wih, itu ada kone tukat anemadan tukat lake. Ngenjek kayak ditu. Nge. Jak mekejang jegek-jegek. jak putih Uteh. ya sabun riko Bener. bereng dukat lakau Oh, makin wentan akau engken. jak rarah orang negro sekat pulang mereka banyak putih Sing. Ya kok anak panji sih yang benar. pakai serau Sing agung ini canyin. Nggih. Dia tidak urang. Tan, Cang dah cia. kan kurang jang Dolalan jalanan. pandonan itu jang kiring itu pandonan akil Sayu, benyang yang sayu irengan mriki ke hati ge. Sayo mi yen subo teh ambiang-biangin awan. Dene dene manut situ kate memang sok petang bisa ben molas yang aja situ kate. Pas bos yang tare yang yang kemunannya Bang Fredri. Oh, nah. Ada kemunnya. Nge. Jangan nak kita suwot, yang mesti ayu. Jadi yang saja cekok petang, yang mamaman Riki mesti ayu, yang manis pun gitu. Mesti ayu dan masih ram. Dan bibi dongnya sedih. Becek saat rasanya nih. Yang masih sing kita mulai, yang kita dibuka deh. Bakal ini ayu. Bang yang, nak ampun bosan yang Riko, Reni Waragan, ampun bosan sama kami. Dan ya Bob yang mesti ayu. Kalau bekerja buat rumah ini, ampun kami. Adi ayu jaga gesekan di bulan. Naden kumiring kalawang. Adi ayu jaga gesekan di bulan. Nyala ada nang ngumpul. Sira Naden kumiring kalawang. Ayu aduh Yuyu, benar yu riris. Ati dia mongkek. sing mau takon kemong Udah misi metimpo, bangun yu. Ayu mesti menyamong ngajak yang. Ingat lane Pak, kayak barang-barang. Kadang ayu aja yang penuh melalu. eling duk alit dumun sapun api becek ke dumun mangkin mang do patah segati mangkin kan ngatan dumun sarang mangkin mang do patah
tuh. Ngen ya. Ini Ampun yang kamu. Di. dos. Hei, Tidak geng nawagan yang Ratu Dua Agung Putra. Dados name sekadi mangkin. Palungo Coko Dewa. Rawuh lunga meriki. Napi jadi arso mesirang Ratu Dua Agung. Sing udiang kaya. Iya Aji mau bicara bahas kan yang. Ning cening ke ngentos linge Aji. Sesubani Aji sedo cening ngisi gumi ngale someh kedua yang. Wadah enten. Kalau ngale someh do wak-wak pang jegek. Sing dadi buta, bongol, peceng, perot sing dadi Cacat dan kelugro. Jadi. Sepun api antuk. kelajak ngisi gumi. Sing to dah. Inge. Napi nyasane mangkin sampun oleh Palungo Coko Dewa. Ba. Ring dijar abi duene sanecen calon. Api yo. Api. Ya siro nih nikah. Kang. Ye. Dados sekadi anak kalek. Ayo. Amana Gusti Ayu sanya. Ayu. Inge sepun api antuk. Gusti Hayu. Oleh jang taler. Mana presiden agingin pengarsan. Inge. Inge. Engken yu. Inge sepun api. Dan isun kene yang ngajak yu nak menyamong yang kalau jani yang di Sarendaja adane jani ayo aja yang di Sarendaja bareng-bareng ke ngisi gumi kengken jeban yu pokoknya yu yang subanya kan yang di Pidan yang suba ya kurang aja yang di Sampun ngercep. Sampun ngercep alo-alo Malipidan ngamal jaga teh mando ente mah sepun api lah laris. Oh Ini Ngiring, alon-alon sambung. mawacana mangdane titiang Ratu Dua Agung. ayo kalau juang yang Nah, gitu Nih, aja yang nganten gitu. ya kalau Begitu landasan ngajak yang ngisi gumi berpidan lapana. Ngamal jagat, doi. Cuma landas kita ngelapana berpidan sem pana ayu ngisi gumi. Ngamal jagat. sana beli kayonin Gusti Ayu. Jeung sareng durung napi jeung nganteng lapiana ngawak-ngawak. Kayonin Gusti Ayu, matur. Hayun kengken. Ratu Dua Agung Putra. Ampura yang sikian titian. Sampunan pisan Palungo Coko Dewa. Mau cana sapunika ring sikian titian. Jadi gitu. Titiang puniki kanton alet durung wenten yuki manah titiang pacang ruruh anak lanang napi malih pacang ngelarang sane mewasek rasa asrama punika sampunan pisan Ratu Dua Agung. Masa jeni. Ulah-ulah ngereng kayun sekali sabuk kekentan ulah-ulah. Sapun api antuk Eh. kalau becik. Betul Nya dipuri kadang yu. Sing patuh sing cari karang Kan kepatian. patah. Yang dipuri apa tak yu ada. Teh ya panas pesu. Teh ya dingin pesu. Dingin. Celak itu nasi pesu do. Apa kadang yu? Reng sombong dikayonin Gusti Ayu yang kenten nak lanang rerabi Serba otomatis. Reng sombong dan uning sapunapi kuenten nak kasujakten Ih, patut pisan Ratu Dua Agung Putra titiang sampun uning Yuki Palungo Coko Dewa Ibu Hinarto Brano sakema titiang nenten jaula pring Arto Brano punika suta titiang nenten ngiringan Ratu Dua Agung. Oh, nak kan ngiring Gusti Ayu di tiang ah. Sigo kajak jang cek milu-milu tuan. Milu-milu kan tadi sing milu-milu ati. Ini kajak jangan ten. Kadang ni adik kajak jangan ten. Adik terrepot san sigo. Iyan titiang nya nganten lungo Coko Dewa kayun. Sing gati. Gati begitu gugus kencang. Ngawak-ngawak. Ngawak-ngawak Si, si sana. jauh matur kan bagong. Yan mongket nyakin beli jag robah anu Apa? umah nyang robah asang. Kagak Yan mong asang jang dijak ulas. iya mongket gen beli balai metingkat ket sangang asang. Kita masuk beli luong ne. Yan jangnya masama ngajak. Aw sangah asang. Man bataran kan dijam lingi yan asang sangah. Ambetar yang guru. Ah? Jak kosen di samping malu. Aduh betara kos cara belia. Mak bener nak kos jadi betaro kos malu. Dia balai metingkat selikur. Mongket pula semua gantung doh. Ini Bo ben ulas magantung semati jang. sing ada pengantungnya tuh mangkian tadi mangkian. Jajang sengnya. Aduh. Sengnya Aduh. Mone jenangnya jelek nah. Biar jelek tariknya kuat. Aduh. Aku aceng sengnya.
si ganjom. Aduh. Bos bongan dah dina bajang kene. Iya kan nyanggal mau gitu. Nah yang singnya kene idadam nih, ada bisa dilanying. Aduh. Ulah ya. Aduh, sonen ada apa bu aduh. Ikan kena ha. Beli saja. Nih nyaman. Di idadap sih ngang wang lo, nah beli nak lacur. Apa yang orang beli suke? Beluh sing dot kena suke beli lacur. Dia nak ngeleng. Balai beli sing lah. Pon beli sing lah yang lohnya ajak beli. Tu balik sing lari je pula sejak betian kayu nganten. Umah ada ya. Dia nak ngeleng sangat meyeh jet si kading ngeleng. Jantak Umah bagus mama. lah. Oh, umah lah. Ngelah. Mat. Umah mau tingkat dulu. Aeng, lu tingkat rumah ipun ke cap si Ayu. Man, tingkat rumah ni si dua apa beli? Umah tabuan. Beten to? Umah nyawan. Si beten? Umah semut. Engken. Biar cing lah rumah bertingkat, biar ki sugih, biar cingkat yang sing. Aduh, agat lu singnya. Yen cangnya engken. Ianya juang yo. Iya. Bongah cang sing kobar Bom boy. Nah, yo. Gom bisa nak matur ken Yadi. Yen Yadi nya kencang ni ajak cang ke puri. Nyainin gaya nang cang rumah di samping puri itu. Benar. Jadi barang ke puri. Orangnya nya nampak jangan keto nak. Jadi ayu diolas yuk. Matur Gusti Ayu. Panten titiang ngenurian titiang anggen Gusti Ayu sapunapi pikayon nek. Diolas yuk. Sampun mikire kayun. Ratu dua gong puter. Ya diason peng 3 peng 4 palungo coko dew. Pacangar sayang sikian titiang. Apisan titiang nenten ngiringan, anas titiang nenten ngiring ratu dua gong. Kuning seterus seternya. Dan ngiring. Pokoknya tidak mau. Singnya. Singnya. Wih panas masa. Somong sana. Kengken nih. Nak lo kengken siapa ini? Ajen ini jangan nyerah kau. Kadang si ajen kelah. Oh, pang kengken malih. Bani ngorang sengnya, ben cepok ngorang sengnya. Cutet titiang nenten ngiringan. Dan kayun. Tapi yen palungo coko dew. Bi. Yen nenek kone bakat nemen. Kadang demen bakal nyanyi raga. Lan mulai lan bi. Lanjut jorat. Yuk. Kalian Bubuk gua mesti. Ye, main aja yang main. Main aja yang main. Meriki. Main ya. Lengah nenek. Ye, lengah orang sih. Yang jok-jok nah. Ayo kita kawin ya. Ye. Kawin. Iya. Denyak na tahu. Yang. Kita ge ngawaga titiang jero. Sampun kayun. Lejang. Jero nen nulungin sikian titiang. Tuanin titiang kok pari kosor yang anak lanang pun itu jero. Yang jok titiang kena aniko jero. Ulung tiang jero. Rade sapunika inarang titiang pacang matur. Ledang jantosang titiang nyadi pacang matur. Om Santi. Om Swastiastu. Wastu. Om. Atur nyok tap. Ken masuk hari Minggu kene sampun. Kaya ke karo misi bok aeng ke cara. Ape sing misi bok nak anggap cang nu iban cang mau bok lantang. Kom kan. Penting bok kena bagus. Biar jelek asal gaya. Oh,
Om Swastiastu. Atuh. Pak Bumuda. Ya. Inggih. Kedageng nawagang titiang jerona lanang meraga bagus kalih mau kawul. Bagus ya Ngang. Ini. Yen darahan ring busana mina putrane Sang Mawang Rap. Ye mura putran sang nata ratu Jang. Inggih. Sire mung wing parapu. Arab. Ada. Pesengane Seng. Sing ngomong halus iki. oh gitu. Hei! Siapa yang nama? Batas. Woi, lebihan bernyoben. Adik itu namanya siapa? What is your name? Apa rada? Ada siapa nama Anda? Siapa namamu, Datos? What is your name? Jawabnya kan. My name is Anu. Oh. My name is Anu. Ada. Ada nih. Adan cange. Busaan orang gitu sing luung. Adan cange ni pidana apa ni jani. Ye, sang liu ngadan. Yen sane dumun, Ni pidan mu kejang orang ora bego. sane mangken, Jani liu lantang. sire Pangeran. Agung. Bagus. Murah. Bego. Tumplu. Ni si Duri adan lemon. Ih, Dia kan jelema sing ngerti. Sing Pangeran, Agung, Bagus, Murah, Bego, Tumplu. aduh. kantonano, Oh, ano. Pradesa punika benyang pungkur jantan pacangan ros lingenak lingsir ngamel caka. oh. Kalau punika patut kedampingin nantuk Prameswari. Jual jang. Jual jang. Sakewanten ratu labung gede. Rika kalau ngerarah rapi, boyo mangde mendasar pada seneng, pada tresna, pada harus tan kali pemargin rene wau. Mari kose meleganang, merengkunuh enten patut sapunika. Mene kene luung. Uning didang sampun kali wau mangde pada harus pada tresna. Tan pirang. Oh, pang keto diolas nah. Pang pada harusnya yo kencang. Jani si dencang tulung tuh. Si ngugok tabuan si makadeng jani cai dencang tulung kenang sep yo yen yo nyak juang tarik ni 5 hektar. Langsung ketemu juang. Si Bang Jang traktor. Si Bang Jang kebo akit. Traktor, kalau sing misi mesin. Kebo akit timpal opadol. Opadol. Cuna istri. Ya, Dados kali namet widirau na ben kuri. Sirena kan senang dados rabi. Yan ring purian ten kirang pangan kinum. Busana jangkep rohing sarwa mule mas intan berlian. Sinemah dening panyak sami ten becek san dados ten ngiringan. Itu iringan. Jero anak lanang. Dados malih jero nemo basa sapunika ring sikyang titis. Yen sampun sangkane titiang demen. Tok kapan malih titiang nunas tulung ring jerone. Saya ke titiang dados rabi. Yen jerone kumanti ledang, pini becek padaman titiang sampun diki jero. Sampunang kawasan kali punika. Radia sapunika pengayang titiang mewali jagi matur. Ratu aku gede. Sampunang salah harse. Iwang penampen ares duka ring sikian titiang. Nenten sida kocak miring na istri punika. Iya. Mangkin iyan minat piserang kayun duwene wastun dados uang liang. Mangda sida jangkep ring na istri punika. Pisan bangkian titiang langkin ratu. Ye, somong ci. Apa orang ngipun? bangken ci langken cang. Artene ci nang tang cang. Kunang-kunang anarung sasi ci. Nyen aja ci mepetau. Nyen kaden ci cang. Dua gong gede cang. Dadi ancuk ci cang. Ci ancuk. Bali ya ane ancuk. Ci ancuk je cang. Ipun apa bang dia? Yen mula ci wanen dije kena ci mesiat. Dap, tiang. Ci bani mesiat. Bangyan ciciang. Alian iban ci tongos mesiat. Bang tukang ceret gede pahlawan no.
Lawan. Nih diayak masing gini. Nah. Aing genyet sih. Sekan jikal ngiluan nak lo tau. Sekan nyen ben ngiluan. Lemo. Dah. Pada mati kini. Ni mati. Woi. Nah, panas bok. Sekan ngiluan kini nak lo tau. Sekan. Keket tadi. Nah. Panten. Naik. Nih hijau. Panas lagi. Tinggal saja cibani jani bok. Hei, Tinggal. Saja. Adi cai suku kok. Ingat nanti kayo paling sudo. Si Senawan kayo paling sudo. Apa artian tri kayo paling sudo itu? Tri kayo paling sudo artinya tri kayo paling sudo. Cak Loren kita nih lucu jangan Kayo parisudo. Sakal Cak Loren cari Cak Boy ingat kan tri kayo paling sudo. Ingat pesan to. Sing ngerti tri kayo paling sudo sini. Cinawa di kayo parisudo. Sing ngedombok kita orang orang. Nah, yin Ketian ampun Jero. Ketian ampun. Lawan dah. yang dulu bangau. Lawan. Gelap. Woi, kopi malung. Ngopi malu. Engke, bayu Kekek. Gelap. Ijolah kau tak benar. Mana? Udah lagi gitu. Kerasa benci. Kerasa. Lawan Yung. Hei, yang mula bersiap seksi. Nah. Kan gerak sih. Men mas sekarang dia kan. Cukup turun dikati. Nilam yo. Men keket dia tie. Keken jang bani cang melani nyaman jang. Lawan aja. Maro jang berak ini. Men berak keket dia tie. Tijon dia tie. Ini maro jelema cai. Men Jamurin cai. apa? Jang maro diwi nih. Ya. Ai jang kepenyung tonen jang mati. Aduh, itu kuat yo. Depan nyuh aja. Nyuh mata depan apa nyuh tu? Nyung begike. Aduh. Saya. Cinan tabuan. Ayang. Nah, kami Cina. Cak kena dia. Takut dia aja. Kowet. Aku ci bebe aja. Ian mula ciwanin. Dia kena cia. Ring dijo di tiap nyadio ngiring. Nah. Ian mula ciwanin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas. Bakau. Balung Joko Dewo jagi mau do, ada senam balung Joko Dewo Senam niki. nih kau. Aduh, senam nih kau. Senam. Pemanasan malu. Ibu nawu pedingin aku. Setondan panas sendadi. Nih, Eh, ibu gendan kemana? Kuyong itu pedingin awak. Yul. Dia. kalau toleh kencang Yul. Inggih. Awan. Ayo. Lawan. Ini misi tari legong. Iki jero boleh wayang wong. Wayang wong ada. Dadi cingoyong, ci sing nawang jurus.
Ulian cinya, yen ngapuleh ngiban cia. Memen cialih. Man, ya. Iraga saja awak uleng gunung. Belum. Kuala ngelah pengguna dike. Kemudian nak gernyat-gernyat jalan mula. Milu makebe. Nak budoh kat nama. Iyan cara siap sajan sekan kena mepalu. Ungka benganca-anca ke. Kesisiang ragane. Alih nih, cien ajak mepalu. Jom harus sekan nak kita mesiak. Kita. Jangan sekan kita mesiak nih. Nih coba ngeleleh anca-anca nih. Kena cikin gen. Ada wangci arti ngisi nih. Tahu wangci? Apa arti ngisi nih? Apa ini kau? Lawan. Apa dawang? Jero, sabun api. Menawi ta jerone. Marmo jagi nulungan titiang jero. Pangtannya titiang pas mau makso. Nunas tulung ring jerone. Titiang lungsur mau pamit. Siasa ring jerone titiang nunas tulung. Abeh paman ngisi lima. Abeh. Mari sing disiri ya. Lengah niko lengah. Yang penampian nyenguhang titiang no pare marmo mapi tulung ning jero ne. Adepung mibar ten wendan sapunika. Sane wau saking ten meho titiang kegebok ketempongan untuk nalanang punika. Nah mangken dedan jantos. Tahu cara sangat gaya. Sedurung padem titiang ten mekir ngene ring. Raga cara rejuna sing kede. Sampuneng banget banger yen nggih. Angan kadi ayam bantes keles puni-puni akate. Weh, jak egar ngagah dompet ngila pengukupan. Cager san sampun kering kemenangan. Dadene cai ben wanen kan bener. Yen mulai ciwanen lang edeng keririan cie. Ngiring manggen sampun jalan mangne pasike pati urip lung pupet manggen. Nah. Iya yul. Hei. Paduang. Nasi aja prapun bener nih. Iya. Aneh yo. Iyo. Bi. Gusti Ayu, lapun apian panenangkan Gusti Ayu. Dia menen. Mau lalung. Bibas. Bos paman. Angin. Hati-hati ke tuang lah dinake. Ngat lekan ada dia. Jero, Yang. pengangon dia telah sanyut. Pak Tiang telah belosan pangadangan dia ganti. Tiang ide Nge. Ide. Wih. Halo dah. Melangna nih. Kaden sajan yo wanen do. Ngat banget. Kita duduk lain jalan mecuk buat. Aduh. Nah, gitu bo. Yang radio nggih. Nak jelek panen. Ya jago. Radio. Jangan tak kursi. Kaden sang ni berado. Iwas nanya moy. Aduh, Pas senang erosi. Oi Rosi. Dole nak sang kena menurut nyamuk. Jangan apa nyin. Yatno nak jero. Ada yang Woi, ubar. Jero belah jero apa yang jero? Jak sajang, kasal nengok musuh di jak pantak kena jero. Apa yang jero pas jak ganti meninggal. Apa yang jero?
Bilang nya. Waduh ke mall aku. Aman. Wala irago patut yakna. Nggih. Dilen-lene bo nak mendaya corak. Elah bener lagu ngelempongin. Lah, itu deh paman. Jero anak lana. Titiang ngaturin suk semaning manah ring jerone. Duaning sueca sampun jerone. Mapi tulung ring sikian titiang. Yening nenten asapunika. Memehan sapu napi sampun penadosan titiang jero. Suna istri ten sanang punika banget baosan. Boyo sangkaning titiang pemekas saking paswecan Sang Hyang Mbah. Titiang boyo melaksana dikiring sekala kuanten. Nanging naler sanang yatnain doning meseh sane melegandang wau dereng janten ngemasin padem. Pecah padem. Suk semua titiang jero. Ini mangkin sampunan jerone jagi iwang penampen ring sikian titiang. Indek napi mari. Tuaning titiang sampun suwe pisan wenten niriki. Pangkan nya nyeraraman titiang. Makelo ngantosan tiang lungsur mau pamit jero. Iya kalau desa punika urusan. Bi, lan boleh lan bi. Pamit tiang jero sareng sami pamit. Iya becek-becek yang marti. Nggih. Ya. Dados melih melipat teng napi ini saya kecak wenten. Aduh tiang tikah tiang newe anyud mesen Tikah we, anyud. tiang liu anyud. Kang ya ngampun. Aduh. Malah jebos Sambil memancing. Nggih. Nggih ditanya dia ngarangin apa? Jero. Napi. Ri sampune manah-manahan titiang. Dados kanton ajere yuk di manah titiang. Pajang melipatan. Napi malih lantes titiang mau dewek loh sareng kalih. Doni sane merekoso tiang. Dereng mejantanipun sampun padang. Nggih. Pangkan ya malih bos. Malih kecamet ke jalan tiang itu. Orang marti. Inggih. Sasan. Kini sempat nah. Ingkir. Ci giring dane mancing. Jaka ngatah ne lo. Oke itu. Nah. Didian. Ani. Ayo. Ye. Ayo kijan ke Ayo kijan ke. Ngatah jero muleh. Bani di dian raga. Pani. Musuh aja lu yang rebut raga mone moyo sana bani merebut. Jaat lu ngerebut dal raga. Pilu sek. Ngerago mancing nih. Yang ada pun sareng nih. Jak doang ngiring kamu. Nggih. Yang Gusti ngerago mancing dumun lagi bos kemudian. Gerek. Iya. Kali. Sarang kali sana makin. Nggih. Purun jero ning nggih. Diurunin kan. Jero. Ya. Masah punika nak sareng akeh. Masah punika mlaep. Sira uning malih jebos. Yen cek nempak kukul, ajak ka banyar lantas mriki nyacak jerone, purun jerone mecaca. Nah, bani mecaca. Lu. Ngiring. inggih. Rade sapunika sampunang sumenia titiang sareng sami jagi ngiring jerone. Yen sapunika ngiring jero. Inggih, terus. Iya. Jero. Niki. Ngedang rago nawang marjana. Apoda durennya kagak rago ngaprak yang Bang malu. Yang tadi pengiring durian, pengatar marah diarep. Kenane paling. Inggih. Paman maluan.